Sesiyangena Jehova ezwini lakho lokwesicelayo uNkulunkulu wami ukuthi phakama wena ngaphakathi kwethu thina ngalesi sikhathi Jehova siyancipha sithi wena thatha isigaba sakho kulona leli bandla thatha indawo yakho moya ingcwele this is your place sithi Jehova thatha indawo yakho Jesu wena oyindodana yomndeni kaJuda ophila ngaphakathi kwethu thatha indawo yakho Jesus name amen amen bazalwane amen siyabonga bazalwane sizathatha leli thuba singenene ezwini lika baba uNkulunkulu lamhlanje bazalwane angizukuchumayela angisoke ngichumayele but I'm here just to encourage abazalwane that we continue celebrating ukuvuka kukaJesu sikhulumile iviki eliphelileyo sathi uvukile bazalwane kuvuka uJesu the tomb is empty there is no one in the tomb kuthiwa linye ithuna bazalwane elikhona kulomhlaba lelingela mathambo ngekhathi linye there is only one and yileli thuna lapho uJesu ababembeke khona and uthi ma esitsho lomunye umchumayeli uthi no they called it a tomb but all that Jesus needed that particular weekend was a place to rest in and then they just put